Rehoboam 106. Rehoboam 106. Sukela ku-25 kuya ekugcineni. Sukela ku-verse 25 kuya ekugcineni. Ngibona lamanye amaculo singaqala 24. 24 na 25. Ngishiyana ukuthi ubube kuphi. Baletselela live lelihle abazange balikholwe livi lasimakatse. Bakhonona basemathendeni abo abazange balilalele livi lasimakatse. Ngakho-ke waphakamisa isandla sakhe wafunga kubo kuthi uyakubabhubhisa bafele ehlane. Asakade intalo yabo emkhatsini wetive ayihlakatele emaveni. Base batihlanganisa nalaba bekhonda sithixo esasingubhali wasePheyori. Badla lokwakuhlatshelwe labaphansi. Bacunula simakatse ngetento tabo. Bakwabhoboka sifo emkhatsini wabo. Kwase kusukuma Finehasi walamula ngekubulala letephulamtsetfo. Lesifo saphela. Loku kwabalelwa kuye njengekulunga titukulwane ngetitukulwane kuze kube phakatse. Bacunula simakatse ngaseticojeni taseMeriba. Mosi wamhambela kabi ngenxa yabo ngobe baphambana namoya waNkulunkulu naMosi waze wakhuluma kubo ngemawala. Abazange batibhubhise tive njengoba simakatse abebayadlile. Kodwa batihlanganisa nebetive bafunza kwenta imikhuba yato. Bakhonda tithixo tato letagucuka taba lugibe kubo. Banikela ngemadvodzana abo nemadvodzakati abo kutsi abe yimihlatshelo yemadimoni. Bacisa ingadi lete licala, ingadi yemadvodzana abo nemadvodzakati abo labawahlabela tithixo taseKhenani. Ngaloko bangcolisa lonke live ngengadi. Batingcolisa ngetintfo lababetenda bangete betsembeka kuNkulunkulu bafana netiphingi. Ngakho-ke indukutselo yasimakatse yasivutsela sive sakhe. Loko lokulifa lakhe kwaba sinengiso kuye. Wabanikela emandleni ebetive labo lababatondzako bababusa. Titsa tabo tabacindzetela bathotshiswa ngephansi kwesandla sato. Wabakhulula emahlandla lamanyenti kepha batimisela kumelana naye bawiswa phansi ngebubi babo. Noko walunaka lusizi lwabo asakuvile kukhala kwabo. Wabevela wasikhumbula sivumelwane sakhe ngenxa yemusa wakhe lomkhulu wabuye wabahawukela. Wenda bonke bathumbi babo kuthi babahawukele. Sisinzise simakatse Nkulunkulu wethu. Sibutse etiveni usicocele ndzawonye kuze sibonge libito lakho lelingcwele. Sigungubale ngeludumo lwakho. Akabongwe simakatse Nkulunkulu wema-Israyeli kusukela phakatse kuze kube phakatse. Sive sonke asithi amen. Haleluya, dumisani simakatse. Angudunyiswe uyise nentosana namoya oyingcwele. Njengoba bekunjalo ekuqaleni yaba njalo kude kube nanini. Amen. Sokuqala ngiyela kuRuth.
Sahluko 3 1 kuya ku-18. Sahluko 3 sukela ku-1 kuya ku-18. Sahluko sonke. Emva kwesikhathi Naomi uninadala wakhe wakhuluma kuRuth wathi, ndotsakati uthi kungete kwaba ngcono ukuthi ngikwakhele umuti. Lo Boaz lebe usebenza nemantombazana akakhe usihlobo sengadi. Lalela la, lamuhla Boaz udawubhula kolo lapha ebaleni. Ngakho-ke geza, ugcoke kahle uphelele, ufake emakha, bese uyevuka uya lapho adawubhulela khona. Kodwa ungacali umtshele ukuthi ungubani asengakacedzi kudla nekunatsa. Ubocaphelisisa ukuthi udawulala kuphi, uye khona, ufike ugwabule ingubo ngasetinyaweni takhe, bese uyangena ulala eceleni kwato. Udakutshela ukuthi kufanele wendeni. Ruth waphendula wathi, konke lokho lokushoko ngidakwenda. Ngakho-ke Ruth wevuka waya ebaleni lekubhulela kolo, wenda njengoba uninadala abemtshelile. Ngesikhathi Boaz asadlile wanatsa, wativela ajabulile. Ngakho wahamba wayawulala eceleni kwencumbi yakolo. Ruth wanyonyoba wasonzela kuBoaz, wafike wagwabula ingubo ngasetinyaweni takhe, wangena walala. Ekhathini ebusuku Boaz wathi uyaphaphama wethuka sekulele umuntu lomsikati etinyaweni takhe. Wambuda wathi, ungubani wena? Wamphendula wathi, nginguRuth incekukati yakho. Njengobe usihlobo sami sengadi, sengidethula kuwe ukuthi ungifukamele. Ngicela ukuthi ungingene. Boaz wathi, shangathi simakadze angakubusisa ndosakati yami. Ukhombise inhlonipho lenkulu kimi kunalena loyikhombisa unyokotala. Ngisho phela ngobe naku awukagijimeli kuyakwenza emadozeni lasemancane lacebile noma laphuyile. Cha, ndosakati yami, ngidakwentela konke lokho lokucelako. Ngako ungesabi. Tonke titakhamiti talesigodzi tiyati ukuthi ungumfati sibili. Yebo, kuliciniso ukuthi ngisihlobo sakho sengadi, noko sikhona lesi sedude kakhulu kuwe kunami. Sale ulala kwalamuhla. Kusasa ekuseni ngidawuvukela kuye ngalendzaba. Nangabe uyavuma kukungena, kudabe kulungile. Kodwa nangabe akafuni, ngiyetsembisa phambi kwasimakadze ukuthi ngidakungena mine. Ngako lala kuze kuse. Ngako Ruth walala ngasetinyaweni taBoaz kwaze kwasa. Kodwa washeshe wavuka kusemnyama. Phela Boaz abengafuni ukuthi kwadiwe ukuthi kuke kwaba nalomsikati kulelo bala lekubhula. Boaz wathi kuye, khumula leli bhayi lolembetse ulilese la udekulendlala. Ngako walikhumula walendlala. Boaz wathela kulo kolo labe nesisindo lesasingemakilogramu labe ngaba ngama-20 wamethwesa. Ruth wancanzeka wakhuphukela ekhaya edolobheni. Wathi nakefika uninadala wambuta wathi, uhambe njani ndosakati yami? Ruth waphendula wamtshela konke
lokwakwendiwe nalokwakukhulunywe nguBoaz kuye. Wachubeka Ruth wathi, uthi te akufanele ubuyele ekunyokotala ugoce tandla, ngako ungiphe nankolo longemakilogram langaba nge-20. Naomi waphendula wathi, beketela ndodakazi, utawubona ukuthi tintfo tihamba njani. Boaz angeke asibeke sibunu sakhe phansi lamuhla angakayilungisi lendzaba. Siphela lapho isifundo sekucala. Amen. Isifundo sesibili. Incwadi yaPawula kubaseKorinte. Yesibili. yaseKorinte. Simela sahluko 4 kuya 12. Sahluko 4 verse 1 kuya 12. uNkulunkulu ngemusa wakhe wasiniketa lenkonzo. Ngiko nje singathini. Sesiyilahle yonke imisebenzi yebumnyama neyelihlazo, asiphili ngebuciki, asiliphambanisi livi laNkulunkulu, kepha sibeka liqiniso laNkulunkulu ebaleni kunembeza webantfu bonke embi kwaNkulunkulu. Kepha nangabe livangeli lethu lifihlakele kuphela kulabo labalahlekako, ngobe kubo labangakholwa uNkulunkulu walomhlaba uphumputsekise tingqondo tabo kuze kungasi kubo kukhanya kwelivangeli lenkatimulo ya Kristu lofute uNkulunkulu. Asitishumayeli sine, kodwa sishumayela ukuthi Kristu Jesu uyinkosi, sineke sitisebentite stenu ngenxa yakhe. Ngoba yena lowo uNkulunkulu lowathi akuvele kukhanya ebumnyameni, nguye futhi lokhanyise etinhlitiyweni tethu kuze sikwati kubona inkatimulo yaNkulunkulu ebusweni baKristu. Kepha lamagugu lesinawo siwaphethe ngetitsha telibumba. Lokho kubonakalisa ukuthi lamandla lamakhulu kangaka akasiwo ethu, kepha ngaNkulunkulu. Sicinzetelwa nzawo tonke, kodwa asibothoki. Siyacakeka, kodwa asipheli emandla. Siyadingelwa, kodwa uNkulunkulu akasilahli. Siyamukulwa siwiswe phansi, kodwa asibhubhijiswa. Solomane sethwala njalo emitimbeni yethu kufa kwaJesu, kuze kuthi nekuphila kwakhe kubonakaliswe emitimbeni yethu. Ngobe thine noma sisaphila sinikelwa mihla le ekufeni ngenxa yaJesu, kuze kuthi nekuphila kwakhe kubonakaliswe emitimbeni yethu lefako. Kanjalo-ke sithi kusebenta kufa, kepha kini kusebenta kuphila. Siphela lapho isifundo sesibili. Sivumo selikholo sebapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe eyodwa, inkosi yethu, weda ngamalo engcwele, wadalwa intombi Maria, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa eziphambanweni, wafa waqotshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahlezi khona ngasekunene seyise. Utawubuya lekwehlulela labaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele,
nasebandleni lengcwele katolika nasenhlanganweni yalabangcwele kuthethelelwa kwetono kuvuka kwemtimba nekuphila kwanini lanini. Amen. Baba wethu losezulwini, lingcweliswe ligama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ayile emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhla ukudla kwethu ngamalanga onke, sithethelele itono tethu njengoba nathi sibathetselela labasonayo, ungasingenisi ekulingweni, usisindise kulokubi. Ngoba umbuso ngewakho, namandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi, bonakalisa isahulu sakho kithi, usiphe kwakho lokusindisa. Nkosi, banine musa eveni lakithi, siphe ngesiyawula bambese ngekulunga abapristi bakho, tithokozise tinceku takho notikhetsi. Nkosi, yena kusindlela takho tatiwe emhlabeni, tiventoketiwa temandlane kusinzisa. baphe abantu bakho sibusiso sekuthula, ludumo lwakho lwanzeleni. Nkulunkulu hlambulula tinhliziyo tethu, vuselela moya wakho longcwele. namhla sidamane sengcise emthandazweni wethu. Ngoba kusasa abe singahlangani kusasa. Sisebenzisa David, bishop and missionary in Wales, 6th century. Kuthiwa kafishane la, St. David is the patron saint of Wales. Unlike the patron saints of England, Scotland and Ireland, he was himself a native of the country, which so honors him. If he was a contemporary of King Arthur, as seems probable, he lived at a time when the Celtic inhabitants of Britain were fighting a rearguard action against their Anglo-Saxon invaders. David's task was to maintain the Christian faith among his compatriots against the advancing heathenism. He founded a number of monasteries which served as centers of Christian order and discipline in the confusion of the times, and thus preserved the light of Christ until the darkness was past. Ngafishane nabasela ngaloko ngaDavid uthi uyena mholi ongasilokuzana ipatron yase Wales. Abe wakhona naye adalwa khona amasinje sibaqhamuka ngaphandle njengakubongilandi nase-Scotland nase-Ireland. Lokumgcoka ngaye kafishane kuleso sikhathi leso kuthiwa base-Wales bahlaselwa ngemangisi, lakubonakala ukuthi bekasengema-Heden asengakakholwa kahle, kodwa noko yena kuko konke leto timbi leto wema wagcinisa buKristu kude kuthi bungacishi kulobo bumnyama bebuHeden babukhona ngaleso sikhathi. Kuthiwa lapha wacala netindzawo tekuhlala abantu laba timisele ngaNkulunkulu ama-monasteries, wagcinisa lukholo bebuKristu. Kuyo yonke loyo
futhi lebeyendeka ngaleso sikhathi leso. Lokumcoka ukuthi wamisa ukukhanya kwaKristu kulobo bumnyama lebabukhona ngaleso sikhathi leso. Kafishane ngiloko lebasitshela ngako la emthandazweni ekhasini 321 ethi emthandazo 321 khona siwala uNkulunkulu babe wethu wasikhipha ebumnyameni wasingenisa ekukhanyeni kwakho lokumangalisako, wasipha futhi inceku yakho David ukuthi ibe lubhacalo lukhanyisa emhlabeni, khanya etinhlitweni tethu, usende ukuthi siluvakalise luthando lwakho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Mthandazo namuhla. Merciful Lord, you have taught us through your Son that love is the fulfilling of the law. Grant that we may love you with our whole heart and our neighbors as ourselves, through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula lo ngithazo kumelana kwathi wena ukuphila lokuphakathe kukhonda wena ukubusa impela. Sibukele thina abantu bakho labathubekile labayimbi ngithi basihlasela ukuthi thina lesethembela kuwe shingeshabi emandla ethu akithi ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Babe somandla lokhona nenani nesiphephile selisephaqeni kwalunye lusuku sivikele ngemandla akho lamakhulu ukuthi sikhululwe koneni konke siphephethe ingotini donke usiconze kusende kuphela lokho lobuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Ruth yafishane uphindze futhi maketala wakhe uyamtshela kusakendeni ukuthi akahamba ulala eceleni etinyaweni taBoaz lalapho Boaz abelele khona andva uba kubhulwe anathe adle ajabule walala khona lapho umlomzala siwe lapha uthi shelo lapha ukuthi Ruth abongena ngutsheni etingasetinyaweni yakwenda ke lokho Ruth kafishane Boaz ngaze kuphele tshwala ebusuku uva ungathi kunemuntu lonyelo lapha eceleni kwakhe uyeva ukuthi umuntu lomsikati kodwa noma kunjalo uyambuta ukuthi angabe ngubani uyadichaza ke Ruth ukuthi ungubani Boaz akasuki nje yazi ngibonwe ngubani uNkulunkulu ungithandile amadloda akhe sangithandile ukuthi umfati lapha ebusuku alele akakwendi lokho uphatha kahle umtshela ukuthi ufuna uyadichaza na Ruth ukuthi kafishane ufuna ukuthi amngene uyabona ukuthi ude likhaya nale kumaketela wakhe ngeke bahlala nje kwenjalo kuphela kuze kuphele bese kugcineni angamthathi lokuzana Boaz athi cha kukhona lo sihlobo lesitutane kunawe kunami ndawo sengikhulume naso akhulume naso ngelanga lilandzelako siphipite lesilokuzana lesihlobo nasiva ukuthi udawufuna ukuthi athathe lokuzana mina Ruth agcine ke empeleni Ruth athethwe nguye Boaz ngafishane njalo lenza noma singakufika kusasa kodwa wagcina amdekile Boaz amende umfati wakhe ngafunza nje la kugcineni lelo kudawuphela kusasa lebe kulawo ndawo kusasa ngoba iyaphela lenzaba namhlanje semba ukuthi bazame balayifunza bafike ekugcineni kuthi la kugcineni ukuthi ngako Boaz wathatha Ruth waba ngumkakhe simakaza wambushisa Ruth watethwala watala indosana bafati labanye bakhuluma kuNaomi bathi akabongwe simakaze ngobe lamuhla ukuphe umdukulu lo ingadi yakho shangathi ligama lakhe
lingadunyiswa ka-Israyeli. Maye malukatane wakho uyakutsanza bo. Loko la kwendele kona kukhulu kwendlula loko bekungentiwa ngemadodana lasikhombisa. Manje sewukutalele umtukulu lotawuba ngumliba loya embili. Akusekele ebudzaleni bakho. Naomi walutsatsa loluswane walugona walunakekela alukhulisa. Bafati lababembomakhelwane bametsa libito lakhe batsi ngu-Obedi lomntwana. Phela bonke babekhuluma bathi kudelwe indodana kaNaomi. Obedi watala Jese watala Davide, njengoba sathi Davide ukuthi ulilodli elikhulu ka-Israyeli nasenkolweni yethu. Amen. Ngiloko sitawungela esifumbeni sesibili. La Paula sitshela lapha ukuthi khuluma indzaba lenze nawe lento abayifishane lengabiyithatha ngoba isikhathi sethu sincane. uNkulunkulu ngemusa wakhe wasinika le inkonzo yobuKristu. Ngiko nje singatsinwa sesilahle yonke imisebenzi yebumnyama neyelihlazo, asiphili ngebucili. Njalo lapha asiliphambanisi livi laNkulunkulu, kepha sibeka liqiniso laNkulunkulu ebaleni kunembeza kwebantu bonke embi kwaNkulunkulu. Ngafishane la usitshela ukuthi noma kunjalo lelo ligugu, ngoba lelo ngako lapha lenkolo iligugu ngoba isithembisa impilo lengcono kunale mpilo mhlambe lesikiyo namhla lapha emhlabeni. Kodwa nje ingekhathi enhlitiyweni yabantu, ingekhathi ayikho ngephandle. Ngalezo ndlela ungasho ukuthi into lenhle, igolide lenhle noma into lokuhle, kodwa sikwethwele abantu bakwethwele ngetitsha letilibumba letifako. Lokho ukuthi noma kungekhathi enhlitiyweni tethu lo mtimba wethu uyafa, ufanana nelibumba, ufanane nensimbi leqinile lengabhubhi, kodwa umtimba wethu uyabhubha. Ngako kodwa noko lelingekhathi lona alibhubhi. Lokuzana lelo gugu lethu liyawuhlala kude kube sekugcineni. Nje basho lapha ukuthi into letiningi kuyendeka kumuntu uphathwa kabi, njengoba sibona nangaye Paula lalapho abehle abamshaya khona, bambopha khona, bamenda konke lokubi, kodwa noko akagive uphanga, akazange ajike lithawula, wachubeka nekushumayela, wachubeka nekuhambisa ivangeli, wangakunaki konke lokhu bebamenda kona ngalesi sikhathi. Usho bona lapha ukuthi siyagcinzetelwa nzawo tonke, kodwa asibothoki, siyacakeka kodwa asipheli emandla, siyadingelwa kodwa uNkulunkulu akasilahli. Tonke letinto leti tiyendeka nasemhlabeni njengalo kuhambisa ivangeli ikakhulu. Bekubonakala ukuthi ngesikhathi setinengi khona lapha ebandleni kuba khona inkinga letitsiteni lebetenda ukuthi kube lomunye abengagcine ashile ahambile, alishiye phasi libandla, ngoba kukhona abantu abaphikisako, khona abantu abadosela libandla endleleni letingasito tinto letinjalo. Kodwa noma kunjalo uyachubeka, uyashumayela, uyagcizelela lapho agcizelela khona ukuthi libandla lingafi, lichubeke liye embili. Lokho leka sitshela khona lapha ukuthi impela leyo inkonzo lenjalo, noma kunetinkinga kodwa libandla alitsinwa ngoba lanikwa leyo nkonzo. Ngoba thina noma sisaphila sinikelwa imihla le ekufeni ngenxa yaJesu, ukuze ukuthi nekuphila kwakhe kubonakaliswe emitimbeni yethu, lefako. Kanjalo-ke ngithi kusebenza kufa, kepha kini kusebenza kuphila. Usitshela into letinjalo lapha
Paula ugcizelela kuTimothy ukuthi kuTimothy Yesu lalapho akhona khona ukuthi letinto leti nangabe ungumzalwane ufanele ukuthi uphathe njani uphile njani uyati ukuthi ubhekene nebulukhuni lokutsite kulomsebenzi wokushumayela livangeli ngafishane ngiloko mhlawumbe lesikuvako ngicela ukuchubekela embili amen. Sibusisone ludumo nekubonga nekubabata ukudlula singakusho nalesingakuconza kube kokuthatha lokungcwele nalokudumisekako yise nendosana namalo ongcwele bathetho tengilosi tonke nebantu bonke nabo bonke lokudaliwe kude kube nini nani. Nkulunkulu somandla siyakubabata Nkosi yamusa wonke siyakukhonda asikakufaneli wena kepha kulunga kwakho kusina kube sikudumise sikubonga sikubonisa ukudumisela impilo losiphe yona etibosiso tonke lezitomukele etandeni takho etwawonke sikubongela indosana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela babe wethu bawusende singawukhohlwa umbuso wakho kithi yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangimpilo yethu nyalo nanini. Amen. Namelo sezulwini indosana yakho ethembisile sinasithandaza egameni layo lawushiva yemukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Siyabonga.